Asi minto mwanya gitinga baligeria baya bana banyasaye be TV ete a Voice of Victory omorobeli asoira sempeo no morobeli mwanjite butambe omorobeli Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria oyokore tu no morandi Maranga goso mwalimu bw'abana no soire bono barangiri kurujikoni batai Maranga soire bono barangiri kuruase bale batai morandi soire njuo itukuriala Maranga njyo gokwanira SABBATH tu akwane tiguru ya mama Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria asenjerende nyino omwana yone ngosomiga ngakyane irikoba SABBATH tu amwegera tukaramanga mai iguru ya mama nyino omwana ayo mwana olike usieki ya nyoko lero kwegera iguru ya aba chisambuli ose chitaye buchya bakungu kurwekera watongo mno mokonyi bwada mwalimu undu gwendeni abana banyasaye wetrase okumye kubugimobo nebibe nobugimobo bobo kongutometa boniga chitaebu negeire gosena somire nae kwarorire gojirige tati chekire tati by the way da njeke tati igoro 30 types of women no le Maranga ukwananga abakungu chitaebu emeronge 3 abaiga ningina nabera be oyo anabera bumuka haya gosayo mukuru ndigireti nabera be ngina bo mwana bone Bwo'Gosemeria ngo sikwegeriga abona mama Bwo'Gosemeria nabara be se taibe chiko kwana chire 30 tiganza benjake atupendaya Baba na Mungu wetu aishiye mbinguni. Tumeshukuru tena kwa nafasi umetupatia kipekee siku ya leo takatifu ya kupumzika, siku ya Sabato teule. Baba, umekuwa nasi tangu mwanzo wa siku hii. Umenena nasi Mungu wetu, asanti kwa mahubiri, mafundisho mazuri tangu asubuhi mpaka jioni ya leo. Tunapotamatisha mafundisho ya leo, sisi kama wanao tuomba Mungu wetu tufungulie milango ya mbinguni, na kupitia kwa Roho wako Mtakatifu Mungu wetu unene nasi katika kipindi hiki, kipindi kiteule cha vijana ambaye ni vijana wenye tumaini katika maisha yajao. Tunapoenda kusungumza juu ya mama wa huyu mtoto, mama wa huyu kijana, tuombe tufundishe upendavyo mpaka tumalize katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amaena abana banyasaye tukulia lero turalili ngali ukwananga mama Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria ngai mama mina bere to mwana uliona Maranga butambe kerawo jaga kwegeria atarajaga kwegeria na abateki to kwegera tuasabire tianda arubona amayiga nimbo atajeto iyonko bo mwanga singinje muraba ya mokondra mwandangire mwanze nali kamayiga nacha kuyasoma gale ndika wayitingo batera mutuma tare wekandike Maranga tawasama mena kabanga bwango lende bona achagire bona ngayo chagera Maranga lemo chagisa mojageroka ali beyond not keroka ndobwate mukwanya liki no mwanje wada magreen kwambuka tegera lero uzungwa kwaniwa amayiga ali kwanga sinaika kore igoyo oyo ngamayiga na kwano chamate mayiga omorande Maranga na yike igoga ali beyond not keroka mukwanya liki amayiga ikira no mwanje wada magreen kwambuka aiga ene familia koniga ali keroka bikoro to biyiga familia ngiya sana odere koro to gendo na njinjenga no uye kama nali eteiro keroka Holy Cross Catholic tonyore nora kwambuka gichaba no mwanje oyo korukwa Evans abana baro Mfelima na Bravin na baro mune biko chianga bakoni keroka ali keyonda na anda keroka beyond not cat SDA keroka ndo watalina tuwako na abana ba Philip na Brian maiga ina ikirana baro mune biko to bachianga bakoni kisa moja keroka bado ndo wate kodwe kanise kwa Holy Cross Catholic manya bagonti ni bandi murani Maranga korande TV ngira maigani kuru Holy Cross Catholic ndo wate gradis basweti na abana baye baba Nancy Jessica VP Emmanuel na abaje kuru Italy na Vovi no kale keroka bado ucha boda stage ndo wate mulisi Jason Mungale kuru ali kiongea CDA Jason, my brother, how are you? Ngwani yangu yasika sili yemo kora boda stage, God bless you. Jason yo mungale kuru ali kiongea CDA mwanje yaku kwa Guinness abana bale mesa boni gaba Jason yo minto baba Emmanuel mali aka ali kale buno kale ga ninga rujika sikuru muno waiga na yopesh ebi yibindi gereti ngoruweke onga SDA ngenda baka giense mba SDA nyole Newton bonyinyo no mwanje nga Maureen
abana bale meza babo Tivoni Neri Davis Logega nguriye semba CDA ngende baka ibanjole CDA nyole omosani ono mukoro e family yo minto nguti mongena Karen nyansaro nguti oyigo mwanje bakale USA musani ono nguti okale USA omongino yogoro kunga Karen nyansara no murandi yo myasano minto na ide special ya serity amani je molenda alimo abegerigo yarity omole garo mongino ekora lakini uri very strong egesensi ya garato wakoro menito wali wa maide station na garato koli business bya Masimba station ayo mongino irabato mwana ule mali hospital asagunga enter wellness onyo Dr. Donna Sarange ono yemanya Dr. Bwo'Gosemeria oguru Donna Sarange nabo igona wato mwana Jefferson eno kunaro amo nabo igona Kipley naro ngoro jinse amaje banjole CDA ngende baka nyamone CDA aiga na oto Bwo'Gosemeria omo secretary ito wose mwalimu ito ogole mere wonderful school ngeni kuruka Jubilant Janice Academy egotoka ga alisa muje university ensali ansa mangeno egro secondary ma wa madam Violet Mukora Violet my dear sister, how are you ngwani ga Violet yaje akatota kukane karabu ko bakombi yakale katuzungara bwatali akamaka ya sana akurukunga Trevor the only son Trevor kasuno otongwane Trevor no manjo mukwani madiri maida kurukunga mukwa akurukunga Peter Mukora I Peter bwana thank you so much so jokole kasingia sana God bless you akole kasingia sana kara aliye secretary aboboli baito ba Jubilant Janice Academy aliyekerubo koko chwago sabu bija muswaja wasakabyo ukwale ni bija God bless you madam seke obwa ndendaka monta Mukora jama dia school to kwan I Peter jo school to kwan ngorujinsi amajanya mu university asemada mu Jubilant na te Bwo'Gosemeria amini madam Violet Mukora ngende ya university charge nyoli na tinyangoto na mumuro mwabo ku Lawrence mamu mwabo ku Rebecca amonanti ya Karen maiga aikira gorunya university mnyaka mu university charge nyole senior security police officer oyo no mwaka oritaide kurasa serikali obusigari okurukwanga nemweli nyakeliga omusacho okora manye kurasa serikali omusigari no ali kanisa ane morga akotera byale very strong amaino musacho linya thousand senior police officer retired gali amokwaya morga advancement ngwali omuno yo concept amatai Maranga okwaniri Maranga junior okwaniri murani Maranga voice of the okwaniri na ende matembi yamana sona okwali bali ojakalemeremo oyiga na ta oguru kwa serious security of samisa nemuli nyakeliga mwanje concept abana barabwo manyana bate pastor ku Philip gali mbaka central gali semuja Nairobi makalemeremo pastor mito nyasawo sira sega singia mali abana babolide nyaboke ba Benedict Mbaro Benedict ganaroro omwana goroga swede niga alia swede manezi ya gora alisi ya mumbu na era maiga ya ikira omoyiboli nginago Elizabeth nyaboko ndieki kujisa mujamu wekorora ali lya yoga CDA maiga ya ikira maiga ya aikirega iga wetrase sina sikito abisoyega okurukunga nemweli yakeliga kuri mubaraka CDA church musaja boli utikete busigari akataya uri kasi kanza awatera byasana sikwa yana yanga morga abwa mubaraka CDA tena to bwate mungaro tuoli no manje oguri Elizabeth to bwara muruko mugirango abana baye bale mesa ba Faith Otuli Mary Umbaki no bale mesa mwana how are you my brother ngurumage CDA church ngende bakanga CDA kenyo kyangasa alia unyakano urase itoro kutusinya ine mbaye pole asogo siria mugambi to okabero mugambi okurukwa tokora muga Chirongo lakini tali yako rukundinga Maranga January Chirongo pole se family yo nande matanga mbya mona sengejo bagande miro bya bagayali bya na tabia ngorwa liwa ngaza CDA ngende keruba CDA nyone Stephen Mbeje no manjoye edina na rumungina Stephen Mbeje abana bale mesa ba Clementia Diana Martin Diana na Evans ngorwe keruba CDA ngende Hills View CDA ne saba school ya New Life CDA ajisa mujagisi mata town nyone Mr. Paulo Okoyo yoyigane David principal ga KSD secondary no manjogo requiring my brother Paul Okoyo, how are you? Thank you very much for your support. God bless you.
Na abana bono bale mesa babo Derek Dylan pamoja na Pela. Ngorwa jinsi ameje chia Hillsview Sabbath School ngende paka mwembe SDA nyoro mudo muzungu odako ingero ya mlangi by the way lero ingero ya muzungu abate kanyo zinzanza nzaigase okunje ko cha kolva ke dia gite study mwense ma ko antiko ingiro mese muna baranga mese ga mali gere ojo mnanda stibi ndet nie obo linga okiyos kya muzungu aikere oikorro subuya oyiga muzungu ga kuru mwembe SDA mwanja uru SABBATH na abane dina Derek maiga oteke Omosae wa yole ngo Dr. Machoko yiga agotoke ke safire chirogoralia no agotoka ngoru mwembe SDA ngani ya miso main SDA nyore Edwin Maengwe no mwanjo Edipora abana baba Dalton na Dylan maiga ya ikire munyoke baka nyorango ya naftali obale kubitange SDA no mwanjo kupatisha pakechemba abana bale mesa Joyce Mura Cheni Boyani na Meli Kerubu bango yane naftali maiga ikira nyoke ngorwa seme nge yetange SDA ngende baka njema SDA tisa moja kisi mata stage oyiga ni garo moni ali yoski kiega ali stage njema SDA ga ali semje tieko nyore ongeli moti no manje Estera ongeli moti thank you my brother maiga ikirega semje tieko no mwana yo korukunga abana bale mesa nashiri ash abata balonga Ashley na Ashini Marita Mazan abata Ashley na Ashini abana Marita Maya very smart so my brother kuruanya tieko njanja SDA ongeli moti mbiamona ngorunya tieko ngene baka iri happy church nyole anya happy church ya SDA rio tera ansalia nyole madam Eric Mundo no mwanjo urungu Eric abana bale mesa Sheba na Leon ngorwiri anyingende baka ko mwe SDA nyole oyigaro moni town iga no akori biasara chobo ndieki chobo minto ndieki amaiga ikira no mwanjo Lois abana barumno yo Derek abande bakalishika so bokale ngoruge ko mwe SDA mnyakamaga na central nyoro muri senri obondi no mwanjo Wester abana bale mesa barabundelvin ndieki kyara abande sikubaga kale ngorunya moru magana central ngende baka nyango SDA charge nyole omulisho ko Joshua ma nyakangi no mwanjo Drusira dia mwana Joshua asoko bwana bwana nesa no muya wakonya after spending a lot of money abana bale mesa Steven akuru Steven ngorunya ngo SDA ngende milimani SDA nyoro jisa mojo mata alia no DH restaurant hotel ne iga next to Transline hotel iga kisi iga booking office oyone manager hotel yunga DH restaurant hotel nyole fansi momanyi no mwanjo Florence abana bale mesa boni gamba Flavon Angela na bale mesa boni werwandike TV manager DH restaurant academy akino oshiriki molimani SDA my brother Fancy Momani na sao sini asengane lilo akolebo sen musana ngoro mini mani SDA ngende ngoro ngana mobera SDA charge ko dise mjo mokiamo kama tali mobera kiamo kama ni ro mulisi apeli omwebo kena ko yande baterere kansa Maranga ne batenale ngo batebinde ibate SDA dise mjo kiamo kama gali aso musani ono kurungu muambi urule no nali buwerero konale ko jio nanya ro mulisi oyo nga abel omwebo no mwanjo Florence abana bale mesa bono Peter nyatero Gesimba Oliga Petrus Rinate Rudia anyona David abu mobile still kiamu kama SDA zabo nanya ro mulisi ndonga Stanley ongoli kerema wagoli umenge byego mulisi okukera tata yo ngande yamu na gurukunga Alice abana bale mesa bono nyakaka nyabeli Samuel Simeon Mary Spora Caroline Rinate na Jack do bale mesa bono pakanye rating Maranga dia so ile bado gabo mobile SDA kiamo kama modikane Rose nyangechi no manjoye osirete gagi olikolunga John anunda twalikora murukangi mamba ya kiamo kama pole lakini rende etika somanene abana ba yebo mwana yo minto modikane Rose wale mesa mbabo Vincent Rebecca Vera Ben 15 Lilian ngoro mabera still agwa mabera na nyora bangisana para paito yani bata gontanga akitoka ndekanse itu cyari mabera urabi sere skugans nabakani ya mabera abu molisho motanga ndekanse mabera la korukunga molisi Matthew Michira no manje Grace abana bale meza na nyona ongeli yatero pamoja na Damaris
baba chini mbaro ya Joan ya Sylvia ya Magedi ya Bruce na Jema. My brother Malaysia my guy kire ninje mna kwanda angelia mna wande bia banga ngoja ndabu tosanga na inu abu mabera na rumulisho manene nguru mabera ngende bake batesti jaji maranga wo my kwale ngere le na ngebe batesti jaji batanga yere oja bategere kyamo kama alikyamo kama uchimate kitalo uchimate iga okogenda mumuntu kwanda enya burangi uchinyamati naona ngebe bat uyo nanyora no mulisho ngapeli nyamba ne mulisi nero mulisho manene Mungnoye abana bayi bakurunga Geoffrey mwana Irene mwana Lina Tipilia Kenyasa Leon na Rai maiga oprada mulisio no manene webate aikire ga Voice of Victory boy go mulisi Peter Magoma no manjo 18 ebon na abana bale mesa boni gano yaro Kenani Ocharo Wali Okino na Maranga ana abale mesa banganyere onda nimejaja hapa tonde ga abana bane nganye ngurwa munya kama tembe city secondary asenale nge Jumatano kukwa na abana bali amaende gashale ngo ngi Jumatano nale nge tembe city secondary gana kora director kagenda kora kwa director mame amaende ko nekora nga nyomurandi umuye engineer ngo batebine mnakorukwa anona nyota pastor Julius Mageto na ngari ganati na no bara mono muri script mwaka madam Naomi Noale deputy principal wa igabo siamujia na mugira siamujia matembe city secondary school spiritual leaders abana baranga Maranga ngajya manu kwa namaya gendo to kone kure TV ito bana kiaba baba losa mumanyi Delius Mose abantu bale ngo mbabo Holamats Agrey Mr. Agrey Madam Vina Madam Sakari Mr. Sakari and Mr. Thomas abana bale ngo by the time twale ko kusanga ali parade kusaba sabo nesta bale ngomba matundura uyule bwa mwabo nyata kiri na raza mayene ikiriga matundane timu yao ngoenda security sabania maya mwange taikira tebiaru na muambia mayene ikiriga hiyo abasaka taliba ito meri ba monkwani secretary thank you very much for good work done e basa ya rutu bitengo amane storekeeper nesto ningoe maiga ikiriga abaminto kuri ma school ye school director ito school ye director nga metembe second school Wota gete skuru ngiyo mwana ko be kubiya sama somo amasomo jisem na amasomo ye din na amasomo ye tabi ba mi inte skuru ko be kabiya ga utaka ndora imuira genda bako sabali ba anoto watu mukwani umunga engineer Apple honorable engineer Apple bagwazi oyo garo mwa omoshimi wa bagwazi ukabero bolti buchumbe bono ye engineer Apple bagwazi akana communications lakini hao shiriki new life kisimata mwaje ndo siakuru kwa bana George Bora Sheba ngorwa bolo metembe munyoka paka masimba boda stage nyo leva nistumba banyake embete ngoeta girda digite munya basaka Maranga otote weta igo elutangwani abali zuba maiga ikira ngwali umwana root no manjo nguru masimba boda senjale ngamange munyakalia makoti catholic bironga ndogoro utinongo ya madu chimale nyo root salim bono Rusalim abana bale mesanya kirario na muige ko rapi amaiga na mukukora maiga mwangi weekend ma pechi yo mwalio ibatekia mu kama CD bado ibatekia mu kama CD saba skuru ngiega ye ko CD ST charge ndo wada samuri chwa no manje ya dina abana barabwiri kista Gladys Dori Nezra aiga ige bate bado na wado wade omurisho ito nande senior chief oiga senior chief gale nyangonda location okurunga Abraham Urule. My brother Abraham, how are you? I salute you, my brother. God save you, God have no Balisba, me no Amoris. Good work done. God bless you. I'm better to go now, colleagues. Oh, my chivo, your colleague, my young chief, a senior chief. I can't take one of your Molisia Corabana. God bless you, my brother. But what I grab, thousand that in the Mongno, I go to list a muige. As I was in the Mona list, and I never to pack about it. Tingles up. Negut. Mamo mabo no ale ngomo tatu to tikamaiga mo tabita nyanja mo rule abana ba Sylvia bo mugambi Maranga Samson Spencer Yvonne Momani Shaun Kin amono Olivia oyiga negale omurai manya sina chief odineta abara yo station na esa bukondi ya masimba nero mokonyi bo murai asabara matembo atabara babase masima sub county yali bali masaba nero murai yo rase abachibo boss abasani bae abukia mu kamana nyora mbabo sinta chiwa ya whatever bakwani hu aba sinta chief sponsor pick ya mu kama aba chief sponsor pick ya mu kama yego rugina bali masaba ki sub county ya Kisii county ya masaba south
aba pastor bonsi pina balisi bonsi bamasawa station na rwa maiga ya bene aba kolemi ne bonsi bagetale district ne batekam center na rwa maiga ye pastor urwa maiga bene just pastor Alice amaiga bene pastor Erickson pastor Ukari pastor Miyenda ne family yaye abantu bane members nanyora abala balilo voice of victory 10 aki voice of victory nanjire ye jeje voice of victory no daro kwana gebeki kilo muntu amade ona maranga no arube kireke pindi kero kyewanza kabisa bakire marabia marangwa nyororo nabo ya na abarayo ya members yubono Drusila no ali Rosilin Fire Susan Mata Ponives Gladys Mary baba James baba John ya matundura yo platform renya moita na ke muntu mwabo mumbro mwabo chivu last bon bon gaguru gadiko no aro modiko ni kale burule no ali ngani yongo no mwanjo wa faith na bana na ndibuka ibatabu abo sinalengera yaje mjagia mu kama pastor Shemurule no mwanjo no ali ngo muru mwabo chief na ne pastor ye mwanjo kumata abana dipora amos neno abu bata stiri asinalengera ro na nyora maigande kurwase Dominic Fundira Makuli na banyana njira gongoja ila manyanjira gongoja bande kwani mama Malisera na tata Makuli urule wana bono oyo minto Dominico Fundira maiga ikirega iga basi bono musani bane ko Majofrey nyamweya maiga ikirega lakini gotole kanza doza azima bane na sae tu akole lesson na akole family ayibunge ndrete umwana minto iso mwako yosira oyo muwa bara yebeto babane bekanise yebate aje mjekia mukama mwako nasira okurugне Evans oboga idere mwanja ole ngikanisa ole ujika Mata Evans Paul ba Mata twa no to kanisa to marago Mata minto Paul abana Mata Briska Beatrice nyamweya mona yoge abaka bachikona kwate Mata moto kurba seba Emmanuel na Sarangi abana be kanisa bante bakombotinga marango ikoto kwani barabia Shem Mukandu Ezra Giteri Bridget ya Charles Mika Giteri abana bade amana marango ikoto kwani aisali tu abana bade bikara stebi ndo chibinga nyetari gogo na gocha na tenni unjera kurukio mon Catholic nanyora Mr. oyino mwalimu ali nainde mwalimu wane kurukio mon Catholic mata igisa moja ujimaiga mata igata wale mumbuga iga aurunga Mr. Richard mwalimu Richard nyagaka oyiga gale a principal ya St. Peter's Career Secondary mwalimu oyo musani wane twakabere ko malikirwa school no manja uru Gladys abana balemeza bo mwalimu bona batazukero nyaka ujikadura nga enjiri maranga koru ondiwensi yawata kanduitaba oyine principal ya Career Secondary Mr. Richard nyagaka bana balemeza Douglas Peter na Anthony omanya kwande biga Career Secondary ameboga gara manga eskuru gere biya ya kora biya bali baro biya bale muira abana alinde kujuta goro murai muno ibe kanisa alinda abana akikale principal ngego yo mwali kokora biko ndarai kama nsa isiko kisiri nsa aina maana ko mnangano weta ndarai kama na nyara mai kura somo sani tuwe voice of victory obwate hotel nsa mugukoragera ogorokunga masharia tukumruka masharia hotel ya masharia my brother asante kwa salamu zako zimefika aliambia Maranga ukifika uko kwa studio tafadhali naelewa kisi chukua salamu zangu salimia kina Peter Maina salimia kina Newton salimia watu wako Mongera wote wasalimia waambie masalimia wamesalimika nyuma ya microphone my brother Mongera mashale amekusalimia amesema ikibenda ikiwezekana uende pale ukunywe chai na chapati kwa biri yangu huyo mashali ako na bibi yake anaitwa Milk na watoto wake ni Mwangi na Wairimu Mangi na Wairimu na atea leo sio mena terere ni kwega vyo ni mwega yani manyango tebijiru Jones pia abantu banya sawa ndigiti amangana ako ndatambe Maranga utakora maiga bora na kulira man maiga yali ngamange na temi na mnyoki na kulira le Maranga bana jokweli mbona jiremeza mbona wajiremeza bana ikanga temi egetabu gekoro kwemerenga no Maranga kwegiri kurtara kora la SABBATH ake igole introduction agakwana igore ya mama Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria lero dade kwingini ngosoma ndabukiese ya moyo moyo eseme rentige tutabuki later ngetabu kiwaza wameta Maranga nare ngo etiwe SABBATH ngetabu kiemerengani chapter 31 verses 10 osome baka 31 kadima bwa manganaro amange yo mukungu omuya yani mama Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria mama oyo iga tukamonyora gale mama okwane kabya mwako ya okwane kabya se yagutara se bitabi mechi mwako je mama oyo mwana na jisako boka mapema
yako liyo mundo yogora nyumba mwata ateri kolima umusaje kama igana sibita byonsi pi omangana kuroso munwa igana maya taiko linda irata korreti gas akibuli naende abana baye bako murugo yoseniri naende mamo yo Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria omuya she is admired by everyone kero muntu amwaje nande akomokokera semirimo yayo kolemia mamo yo Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria she serves respect throughout and by everyone abona tu akurudera ki mamo yo Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria ai wa masikani chinga kichonsi nonde bwensi mukungo lyo ndigerete naye goza ayaye mukungo nango boli na ayaye tali onde na ayaye ngaki goza abana bawo bagorokekere bagutara se bagutara ngaki gozo gokwanekaye mamo bwa mana bane ne bono kwegeri bana maranga liro tagisa itaraera itaraera amaenda uchikumna kando uchibono chaligiribere digango ngende bwangu kwana mangana ali mwatagete likabonaiga types of women abagungu ji type 30 chaka bano maranga 1 a good wife nero yule merengani mukungu muyanaro ekero umuntu abegete tiki utamubekera amagozo mukungu kabere a party woman naronya yani kwibirero asebire noale achi kutachi kunwale korugenda ngale tachikire akinoale gekone mukungu yose na ya inkyo chera so ngombe chombe chali wakanu inkyo chera se obuguma bwale koletwa inkyo chera se abana nyangi baji okora baje koromuchi otalegani lyo nole koiriata ole bali mo koiriata ngwachikire bakumbale kabireyo oyo ndo yogorunya boxing woman yase eginwale abo musaja abo mukungu koboko omutareire mbale boyigo taliko yera mama kyo bono gwechisigira kini mukungu lyayo ntegereta ayo ndigereti ya meri maguna kateta kusaka meri nakategereta lakini kurukia mire yose ndage totegerera ngaki namba ire ngole paka sabetione no wale sabetione maana jiri bato mukungu no wale mukungu abise inyo le jali sondek abo musaja mukungu yani kulingiro musaja kabiri egerekina kweli egenjo kulingiro musaja kiko waka nkune no ntoko egenjo kulingiro mukungu ege mukungu jo kulingiro monteke mukungu naro ko number 4 dustbin woman dustbin ko yenda bwangu dustbin woman no rugo soko oyo webiramba uti kerekera uti kiale goyite iko mwanyi ngura abantu muri na mukarazira abana gabo yani omukungu esimi ya eno aka yegosoa de nambe yonsi yegosoa mate muranyiwa ayo mwako lya ya ndigireti no nyiwete gose mukungu oli ndigireti no nyiwete dustbin woman no number 4 oyo webiramba uti bo soko mate nindigira abukwani wonya to nyiwete abantu ko yani ere karata ibo jira mbato kwa jinsi mjaso chaka ngayo mukungu nambe yamo Airtel ya kabere Safaricom ninyi weta kwana yende Telecom ne chide nchiro yani ena gwaka nga piriri ya soire piriri ya soire osoko boza dustbin twale la nia ya moyo simi kwa nyugu bwangu omukungu ndo mobe Bwo'Gosemeria Bwo'Gosemeria igakurunga irresponsible woman oyo no oli bweberei yani wikabwebere digake sibali cyanga gake agindo asari ndagira agi abana ngo nyurubale agitigeria ngombe aginta maje wikote gake amanya gukora kwana koro mukungu ndo yoganda bwangu number 7 a painful woman oyo bwobororo painful oyo bwobororo mukungu ari bwobororo oyeto musacho yubororo paka gatama kuruka kanda komenya town akibuli kachayo ri buya basacha abanga mete town tora bayira bobe obwati buya ngora pakona ro muchana ro mukungu yodina de abasacha mwanya kuruka no yogoro buchinge town bamenyo no abakungu ari ya kwa abasacha bari no bororo no nere kwa kurusena akoneta abso menyete mwacha musike muigwere mole meredi mukungu ndo yo okobwa komatikubeka no number 8 acidic woman oyo no ri okirete biyega muri kama biyega akirete biyega mu power mutange kajomo tane chindo mukwanere aho kwana lingane limu abantu gakyu yanja bono kwana babise mutunga iganja bono o a bomb mukungu ndo number 9 ogorunga a baby woman naka a baby omwana mukungu omwana
akio takora ng'ombe lingo tijoti ya ng'ombe akianele tume mbura ko rumumbo iyo akizibali chianga akika kiri bote rangi akiro utakora osie ndagire gabana ngachoro mwanga kibinde evidence arushe binde bya abuso mo chiyoyo mbobole enyombe yasane giroma yani kuikoma tebere ya manya gukora igintu epepi guma naro kero kende ga ibole tubo tima bale boigo yani okoranga atara tebu gutari gukora nda dogire ga sekara kino ayagendera go sekaya yo mukungu uri ano musaji moiso waka manga tebi ngaye mama bo mwana no Bwo'Gosemeria uri ngaki mukungu number 10 ogorukunga always fats yani alikinga vinono woman kose vitamu woman mukula kwande bitu bikwanza byoko chaite wasikata chingeni wati twara makutajire basi bongolo ejitabu ati ai koso ejigaginya bere eti aya tawanya ngaro mutakabu nale wajete ebinuru byoko mugati wakire press yake bya kuri chabati kuri nyama yani oeto musache yuburuko na kuri binta kwebereri osensibos Tio jado musache wae wansim to wansa sana isane kamunale onye nera ngoliri koyo aka isane kamsa munga naiko that is all tano jana ba debirenga li mukungu lyaye omukungu number 11 yagonga head mistress woman omukungu kwamba kurasa ikaransit detra macha igo cha bana bali gando chembia na ikaransa aba mbisi ya maguraju ndetere cha igo cha ayo mwako minteke emboria itego saligo ama oriengo sali so sanyungusa kuchimaga ayo mwana olia yanda so gave into be ino ko nyombali ayo mwana olia buse nyombe iyo akuru ikaransa ayo mwako olio minto ngwala ngati abana bale ta maje ayo mwako olio minto echa abana ya pime kurwa ikaransa no ile siminga ngambaki bano bakole gazi yabo yani e boss asale no wale au gamba kurwa ikaransa ngoko msana mukungu ndo number 12 ogokunga a sleeping woman oraire yani eraire yok ake oraire borere bune koma chiza chialire chiama byokubokobo kera abantu chika so basise ba desku oraire kurubonga mwabogete akiboli moboke mobokale atiko nyagara akiboli mwako minto ko wete nare ile gakirone tole mo akirare ile akirone tole abana ubale baboke bale mbabuka igoro yabo anya bakonde skuru nzara igoro yabo amol yitike ngene reti yo ngitiko nyagara injo ba teke minute yabo asacha bali mondi gereti ya abani stumbo no nywe aya makoli no nywe lakini ayo nongeli mwaji aya ongera chabet pastor twere twenge tunere ko rasma san by the way pastor twere bokwani na ande pastor twere otoro ko moga na ora te kuruna ro ngana maoso tigago te musaje kero mukuona kulia magana muna iko ikanse sema ko meeting ale ko no mate ngale na yo kuboko kame utako boko rosira banera ngol utako boko kale oso kichingo ko le na yo ko so kichimboli nchiringo la so kale igota ngasire kwasinga imuka ono akima makyo ibo Omosae Bwo'Gosemeria by the way omukungu ndo yogoro kunga always ngakida tebon always feasting woman omukungu yo no yuko na witness yani era ko kuratira bantu ngibarosia ranchi ngibali sapa ngibali eti awesa besio moro wesa betio bokombe wesa besie tuba wesa bes paminto tauti abantu barabo ko barabuse mechimambe yani kwa bukiro ngakonya moro kutali mora tikui ngesirenkera mokonya babi tonkonya ngaye omwana onkonya gatongie chanji ko tone chae obolimo akona gwite kwa jo gabo ensaine ndi kwagenda mugundo oeta image okobolo ya yonya jamu jo ja okolose owe basekera kurumuno we ke mokungu ndo yo a questioning woman ya maswali naro e meeting yane ngiye ngorora igabangina bandi bakolire bye oja atirego nje kobolinde chema ndasomere bye ndi ndi mwasom abandi bagute bye paka kora utaka maswali ya komiti kanisa board molisire chengo board ande moto mukungu yani moto ayi bakatobolo akoboli ngintu kit akakoli baka tukuginta akoboli amaswali obwata maswali agotana yakogenda atabwa di foundation atabwa di use mukungu narabo oyo ndo ko matikuweka noyo ogokunga a word woman mushene alika mushene
kwanda bwangu mushene wa mokungu nane mashene yani era mangana akorubiri akobongorra mune mbuli kuri gitu ama ya namabi abwata mangana ekenyoronsi pi na ro gonda mangana abakungu bago chekenyoro onwani abagwa nomuntu baba akiti amote tuchikundanga na akasora ile gakina to basa kwebongwana ko turumuntu umuti kotebi umujori wachete amageki gakinyo ko byara tali muntu ale meri umwana nga akyoka romi iso byanu miyere pi akinu mukungoba obwato kubanga akumine mangana ekabulimo abaji kobekene omushene unu aturi guterena ngurigeri omuntu naye gusaya yaye inkyo kosekera okora naye ukara yaye inkyo jiro kosekara yaye omushene kumana oyondo yo anivision mukungu naro tabati amaro kakyo musaza kawa kama tobol to koma era angamantera nguli musire umutubere ubiga bye akamuka goroki ukarega ari ukareka komiti ukareka somi goroki kawujanyora kamukira mubange tali vision opposite ya anivision mukungondo yo kurugunga vision ubwata amaro ukubasi umugaka tusimeke chaye tusimeke mete tosomali umwana abwate vision mumu akosiro mugaka enga yakina mukungondo yo kurugunga careless woman like number 20 kwanda bwa a careless woman mukungo le careless esabuni ko nyanga nakobotanga ngoro mutomo kima ugoliru umanya kobutora bane nusu engima usibali chiango tiga machemi Omosae akuru mone chieri gako tukako sobre chieri amachoki anyana nge brasi kenya subeli ochukuse brasi onyo wali sabuni no eri menyanyire yaire pi kona ruti getin ale careless e koro to kiri kwa mugurete kiya konyako na kubota kirinya bukiya kabisa smart onzo wali ikata jitiriga akuru go bukuma kabisa akuru go bukuma jitiriga e koro to kiri kyama na kwebala kiyaba bugika bono kiri bugika awusingotara Como quando matangi ko te kia ma utara mne kerema una utara njira para mne kerema bono kumina ki iga be kerema ni yabu ngakibona aba iga ole kera jusambre korut osambre yanga ba minto esabuni yairi ebiguta kwa magorete biye iga byabo ko iga chingeni biye kureke bui atara kai gorali iga igor bali koi kyamanya kabane ngona ko chiriko okaresko koye binto makutosi pia chiliko ochonye likiriko mokeri chiko ningim ole careless mukungo ndo yo okorokunye don't care woman mukungo ndo don't care number 21 don't care woman aro gadara gitara tanaj abana baboki umape baboki ba talinaj abana baragire baragire talinaj chianga jisibu abageni bajiri bwangina rugura ndo tagendo don't care yani tali kuchali tali naacha nabale igo akiri musaje watu bugumno ibana merel noyo tose noyo bale merel ale don't care ale moria ko ngata naacha ewe ke baki ya dire gura tali naacha asi egere bichuchu mokungo ndo yo kurugunga ali smart woman baji kwa tabanga mbali kika kibawe gatati bayi gatati bunga ndate number 22 anda kusama number 22 mama kiyo yobon okurugunga ni smart omochabu mama omochabu likanga etati woman omokungo lele yango wengi yeke tambanga lyakolerekia omanya kwesibikia ora batara bare yange kante nganga kino kwa gorete kakingwa ngogoro omokungu kawe siyo busia komye bigamza oletia machenga kawe ta macho kogora maiso na balenge bitotrio mukungu na mamiruko le mabembole chimbire chiyo dukite le uchigo tajane wili mukungu bata mangera tata mukungu wana mangera gabi mukungu ro muchabu mupaka musabu ngaki kuna mbolze ko tikiriki yega gamuira gaminu bindi na nda baiga basaja kwato mukungu ile mel ayata diosa ka mwaga ayata osa na ko no osa ayo mugino ri ayata osa abasajo tole merret aho kobeka buyobe smart ali gari ansemo kwamenya ko abone chuto bosa uli tadi throughout kajata ali ansemo kajata ali yoyon kajata so kesiko pike afuko abe mama bose mama bo mungina bo mwana bona bo sembe mukungu namba 23 ngaji ko daba ngamba li 30 oyo 23 a devilish woman a devil mukungu shetani obwati birengeri bidyuka utkoro musaje obanda ora ngangana yo no kamba yabande yano libige ezi abodire begira mabe aki omwana wetu toba ndo bakori ateke nyore wetu bya aki ayaitira
akingo kora omoroi devil omubi watirengeri biliyuk uchikuwa mangana mabe amangana maya uwatik amangana maya rock devil naro mokungo ndo yokurunga a smart woman atibuli smart obweka ino number 1 umuya maitolyo mukuna number 1 urali twachakira umuya eregaro umuya kirigiri urawo kwana owesoka ekieni ebikoru ari umuya kiro muntu itabete oyo number 24 agurunga smart woman akayaka kamia moja akasimetibu yali smart akaraba kae kaliso meka kamia 200 au sibi kali kurali bati karabite kakanye sabali kali ali smart yoga throughout okona kuweka magazine ngo yale gakimbya no bana bataka mwabo musacha waye akinende mbiyale mukungo ndo yo obotoka number 26 numanyite buna Voice of Victor Radio and TV twagariirio bokoreri boitogo cha sore ase chisindo cha Voice of Victory nigo kwenya ndro bokoreri obuya unabona koroseri gwa matera ase chikwaya chitabwa atia begeria nabo igo nigo koroseri gwa matera ya ase chinchira chekerero kigima Voice of Victory ngo koratore programming ase chinchira ao nabona asoko bugerwe piano keyboard nabo igo chigita ase chinchira chekerero kigima na matera go anyarko bakagwanchwa n'abanta bange boigo Voice of Victory Studios nigo toko recordia ase chinchira chekerero materau na boigo na batokora kiritukuruka mobile recording usituacha goika sore asingencho kwene kebuna kwanyorre obokoreri boitum Voice of Victory boigo ngo koratore video shooting basi minto mwatole melia se mitambo mnei emitambo ende yose wanyembu wa West Bangura agende mnabona ya chire na ndi ya chire ndokole merani mukungu number 26 yako disabled woman togendere disabled woman no mukungu urwante omutu urwate gakite likanga mad woman naja kuti awano jaka number 26 paka 30 ati kuti sikabwa ngwenga mukungu naro urwante tokutara para angale bisobono ade jaka jinjabu abote mesige menge mukungu oli nere musabere is another type of woman musabere aki musabere mbale bakorwara boyo bakonu mbale bakurwara boigo oburwiri mbale bawasera abantu naje kumanya bakawasera abantu baonchoru nerede type yo mukungu musabire ko yentongo kumia omukungu oli mulali ko muchabu mugundo okuliye bintebi byo bwo tichabu abwata abana tayarusi muchemonte tobukinere ngabade ko chimutu mama bo mwana bokose nabenya kano ebalimeli bato mwana mayanda ke kone ebalimeli mokoro mukungu liye balimu abange babona mna discovery babwata abana basomete ekeke ngo batebe so that's another type of woman abana bali mnanya tabali doctor basomete barabali bali ni basomete bali bija bali clean otegene ngobaye nabenya kano musacho moyale lero ruwalde musacho yaga kwa kamutiga akarwara
benya kanta jete boye akarwara benya kana kwenye ujonja abana akakwazira umuntu akakonu abiri kumwe mwanya bantu tule mukungu ndo yokoro kunga number 27 a thief woman oyo na manyora keumbu ngo chikweta ndega ali minto nganye ndega ali mo ketotiri daraba ngina bandi ba kuitu mu no chimbande chimis ba kumuita banzoi ba ngura kaya baba njwa ngiba kubuli mu mo ba kumuita basta umuntu nolia igaro mwibi ezimi yabande bali ko muno mu nde yasira yeli bwa 40 Bible rustianga kogenda baji kwikabaka ali yanga ya Jerusalem bama yakonyoranga nwabigit yomonyi gwet uko bisensi agaitu proper ngate komanyanga ndoje bana bakungu na abayibi bali igonto bado mukungu mwibi bako mugwike baongero ekebi. That's another type of woman. That to current in ambaire ngol mukungu ndo yo number 28 a lie woman yani ndike soke geronge a cheating woman mukungu bali mo abwatari agotebringa lyo boli mo pi oragane kena maene abwato boli mo bongo maene mbaro akinya boke maene ana kwenda mungu manya boke mukungu manene kolera nga mungu togo sok ekolera bona aye mamo yo bo mwana Bwo'Gosemeria njo mwana nakasoma igoro yawo mambi musiko kanda boyo aya to kwira ne kitabichi abakungu iki omwana ne bwo muri Omosae Bwo'Gosemeria mambi njawo Jacoba agera kumwegeri ko kaki umuntu uri ndigeti ayo mukungu number 29 abana abamushone yo 29 last week na discover ngamubeka number 29 time okurukunga a nagging woman ikine songo eke usi nya koingonya nika ngo koingonya yani kwati te koingonya yani je mutana ko mwana ko nagira utubira yani mutana ko sasa sidi wana yani koingonya walk pako musajo sikurage umusajo soka sikono bukimana kia diana ko soranda ko ngombe sika na kurage rene agotameliyo oko ingonyo otarageri mukungu narole boyo nabasata nabarubite bujeno jirone jironde like number 14 chino ogokorera pi nduli bagalyo commenta yani dalyo comment esi minda abane yemarero tamunda ite chatire engage chatire 13 minutes ejibone chechi michoka na igoire asa bakungu abatwaso amatekire 29 ngokoro mukungu okorkunga 30 mamo 30 akoro kunanya oralero ngoko genda aliye bat oyonde anamumanya akorunga abusive woman obwata matusi throughout yani yokora matusi gabe kitokabako mnakwama kwasero koiringana mnakwama okora miro kuburukaniri ogotokaniri ogochuka owachokaniri okora ma proper akora monde bwezi okorunga an abusive woman akesi mitimbwadinza chiza jane chialire na aruri bangaki asamangana yakoi maranga kwana asometiwe arochage ndrete na imune seko genda bakungu omongino yokoro kumama bw'umwana ne Bwo'Gosemeria ayenkwanyora kende namba ile ngoli amana bogwaga ndenje number 4 nje number 1 nje number 20 aka nakoliba anyene message gosoka waka like message chaka bono ena bana eligire kapse screen 0727 834 311 matwa go mongaini because mura abange anga wakire aya Omosae olia kondenga maene pio muruyo nere ga number 4 ngikero abono otonoyo atakurwani ayo mukungu olio ndigerete ayetwali kwegera komo kwana ngonga mangana ina bali aye mama wo mwana ne Bwo'Gosemeria uligo asaba twegera 31 agesi imyota benga okwale go sababe mukungu gete go sote benya saye twabere sabana betu abagoseire bana bange bagosoka kuba kwana bangina bali bakungu bali mundigere agesi imi eba osoko kuba kwana nga oyo mama kiagera enjira bwibigiti mpe do jaba sata na borobo 0727834311 gwasa makende akange simi yao na aruli baga tanga na wake simi na wo wake simi kabale ne retio yani lo bindi ko wekana haya oyo chakira anu chakiri we hello voice of victory hello data ni ngoyo mokomo ni makuta na mangana ya kikwaya nyora mangana yigara maya bakungu bae pande para wachade pese oyo onkwale nambale mangana ya mangana ya maya sana sonya bani na bamane kwena tokora abana baba baiseke bapiki ko rwali ngana ligi yambia mana ko mokomo tata thank you very much oyo chakire buyanga amangana na bali kuruke komun
abangina baito balende abaisi keba kwa jinso abo Bwo'Gosemeria ekiri keken agezi miao musajo tangani wan bakungwaka mato mu target njoma tengusheka nsabe ngende isaba teguja atagenda kwikira maranga bali kwale Omosae wakibumu Omosae Bwo'Gosemeria ensema ya mama bu mwana one Omosae Bwo'Gosemeria akiyabwenda koba twabara jitaye butati tati chingima ayengi kwa rusyo ayo musajo uri ngageresi ongagera ndabina kiya mangana inama ya oyo ane gali number 2 gali number 7 abalende bale bara abayo kabayo koti bwo abo akote bena kinya sa konya bakungu baito abo bara mama babana baito tonyorete babeiganegane bakiroje kero ko mukungu mwi kwa mukungu edevo kwa mukungu roheta kwa mukungu kunyakoli na anya futi muguna na tumo yo me futi nyakoli na munyo na mutuma sore nyakoli ali namba ile ngabana mtu baki na kina kwa na mutuma futi woman at number 16 I'm sorry na mutuma nyakoli kiri so monore ga tat mutuli ngakiri yote ni nomanye Maranga wona utaro burandi unakosoma na ai soma sana tio anenje ngokwana ni mate nambale usichina ambabu wate na ayo yo manyabo na ai mokungu bwe manyete yadi just enyeruka ya ute ibera bube 0727 834 311 bagire mwambera network narulira network yake niko nakutama tama lakini tema ya gezim ege tunaje komena ngiringa na bonko kora kurwa wacha waka kurumaiga tianda arango so ndo utomire sms yaye ndo utomire gose amangana yega naba ikera buya onyo ndo utomire sms yaye tingo so marende tigansome oyo wakira erengo takana kora bwata oyo wakire iga tiganda bwata oyo alo voice of victory Gakikuana lende nande gatama naende tianda agenda bano SMS tirega baminto bono jega yego tandikwani yaitira kolida ni kurwalisha moje itibo itire gandoje yego na 28 yaitira 27 yaitira kurubo yoro koronaro direga ayo mitali sinole na moja kita abantu masabikiana itama yawo akajisimbia sana kuruweke ribo nale babishiba bakire bakona waka Maranga mangana ina bale akindende yonda yetu akesimi ekere wakire simi atebena ki amangana ina bale naende mate chali chita obe network yes bono ndemeredi network ina bego cheko genda ama ene pita bongwanje igana bero nintamanya suri nande go cheko genda ekere go cheko genda bono tokole merani nande neba na kode gukwana mangana na boko ndangelinje kanisa ya otosange mono mala nale ngebat na boko ndangelia to yakwana soboga le balisi ba pastor barandia njina bongo sabanyasa mna kona kontumia iga na aye boigo utumeke biya abagungu abajitaye butati na 32 soma gwanya orakende enati wagiene ko na mbere amdo gaki enati wagiye yangire egere yangire nduri kurwana segi ndangwe yamo yabwatira buya sana alo voice of victory baba ni ngurane ngorwai Madam Violet how are you madam wona ga gibe school ya ne secretary ya ne biyor ba madam moral inde buya na kwa diriga umusajo ino arabu bitatiana no era Matemi na mokwani Maranga nero yo muri bale ko mali school mokwani kabisa mongera ngezi minywe sauti hello aya by brother mbiyore yana kabisa you have a wonderful wife hallelujah amen buyamana soko mwali ba tolendele school ndo chembiyere namba ile kwararia namba ile ngali kwarora aikwana abe aimbora kwarora ay very good awagere chigo enaga wote abe ngao very good my brother hello voice of victory yes victory ningo yo baba ningo ruwai yako como tanjo lisawe sangeda ko mutawar kabiero mutawar kabiero moina ali baba mangana nei kabo mangana ichire I know more the people guarre namba ya ande
Ah, mina sana. Very good. Yana igule via aba kwa kesi mia batangani baba tenga maranga. Njama ende number 1. Omukungu ompia. That's very good. And it is true. Onye kerebo no mukungu ompia. Hallelujah. Na nje sabe tione. Na era omukungu ompia bamtwaye. Ti ngora gabosa. Sabe tione ka kose namba irenga. Sabe tione na maite yae. La jiri maite yae. Aburo bisuwa ne. Aye to kumanya. Aye ngakere sinyo teleki maranga ama NMP mangana ina mayale andi mbiyale njoyo nekeme igali number 2 kuse number 7 kulingamna kwa mora. Hello Voice of Victory toende bwangu. Hello Voice of Victory manyage de simya girete. Hello Voice of Victory takiyale ngenani oyibono gaka ya usene network. Hello Voice of Victory teba naye ga no Voice of Victory. Jama ge ngoteba ngamana na ikabu. Gai Omosae. Aya wa kwa na byakinto kumimono. No. Aba yeso baro aba ya aba wa tabchingi achira lakini toza ukumimono. Ona ko be tayaro be choncho. Kwa igura mamura. Mwana no agrezi mi okumira kitokumara ya. Tokumara ya. Hello Voice of Victory toende. It was called request here ga ya. Hello Voice of Victory so kore simi ya malio. Ngagia genda kujirenda gaki. Ngaide na genda kujia. Bora tiga ngolera abaito. Kisa jana jairire. Jana jairire. Tiga ngolere eche guru. Mangana maidani mutu imiro bende nero ngajere so mes choma iri jiga yo to jugwe itanga ngita so mera na ade kurali ansemeri de studio abara baito babete yana mwana ande bubiro bende mana bondo jenga ki amaine mwatemiri waka tenya saba seni same time same station wekesa bategocha onu murani marango mwali bwabana na ara tuira so bwamo yuru ya mama wo Omosae Bwo'Gosemeria twale kero yo masale saba seni musabere aba familia ane nje basabere to endere kwegera mangana usira basaya baiteo baba Bwo'Gosemeria mambia secretary ya Yesu. Amen. To sabe ata tenya sa itole guru aino mwege nule na no muyole butambe aino munyabikone aino wo kuboko nene wato ile family mali musaja nonde mugungu nonde no mwana nonde bono lera abana bayigure aba mama yani nyina muna kibale abakungu bonsi bayigure amana kwa begeri ngabande mbabwate kitabiji twegeire tata nyasa uri moyo bali baka bange bate banambe yemo nanje nase biri muno murandi obakonya bonsi pi pabe nambe yemo egotoke tabu kemere ngani 31 10 paka 31 Yesu uri moyo twasa biro oburayi bwa obija asinga jeito ose seni abakungu baitekiana obaga torabete tobuga cyanga kindabo tokoragera byo tuyigota batorendeta abana bagotokamere ngombe bali gichingo bali yamaje batenye omananya saya bandetinga batorendete bya baseni akioto baiteria makubale otobaiteria marwirale otobaiteria makweriale Yesu elinde baba bakungu abaya bana Omosae Bwo'Gosemeria mambi twasaba na kwegena Yesu Kristo oyoro motolito. Amen. Amen. Same time, same station. Murani marango mwali wabano kubasabira maya. Abana ndeta na Jubilant Janice Academy. Ali ntobatia sere. Jubilant Janice Academy. Tubwate bakigari. Ite pasi egotara. Egotaba kaga ga mwina campus. Yaga na mutonto. Yaga na zunika. Kira se wita. Ndeta ndonde. Ndonde mane mane ndeta. Same time, same station. Wekesa bategocha. God bless you. Have a good night. Bye. See you.